Ab'ekitongore empa-buhwezi ekya Elderly Network Foundation kirukanjirira abakaikuru n'abagurusi omu Alliance na Kakoba na n'obuhwezi obutari bumwe. Tuli wano Kakoba tusanze abakadde nga 10 betusisinkanye ne tubawaayo ku byetaagisa okukozesebwa nga sukaali, sabbuuni, mmere, muceere, nga so ne tubawa akatini naye kabeera kava ku mutima just okubalaga obutagwamu ssuubi nti tubalowoozaako. Aba batebeekaniisizza obalya okushemererwa ekibeesire tugende mu kikadde nibenda kushemeza n'abakadde aba ekibali kugira ngu nibenda okubayamba kubagarramu amaani hamwe na n'okubashemeza nk'abandi bantu obwe bari kubateerera endongo ey'obwire bwabo kandi aba baraganisa obutakoma hari eki. Bwe tunaaba tukomyewo tugenda kujja ne programs nyingi nnyo omuli okwekulaakulanya, omuli obujjanjabi, omuli okuteeka akaseko ku ttama ku feesi z'abantu bano abakadde. Kuba tulaba nnyo organizations mulimu bafa ku bavubuka, bafa ku baana abawala, bafa ku bakyala. Tukusalawo kubanga tulaba abakadde babasuulirira nnyo buli omu bw'akula ne bagenda mu bibuga ne babaleka emabega. Aba bakwataniise n'ab'ekitongole kya Rapeya ekiri kukyebera miisho na MTN baheerezayo ebintu ebirumu ebyokulya, sabbuuni, blanketi na n'ebindi. Konka itwe nka Rapeya izobeera twaragayo kugira ngu twije abantu abo bamanye ngu enkora yitu ntwenda kuhika omuntu wa hansi na munonga abakikuru na n'abakadde abine amiisho g'okubateganisa kugira ngu babaasa kufuna obuheereza. Abatunga obuhwezi baasiima ababirukanjirira. Nabanga okukebera n'okutunga bagabana eddagala ekintu ekyo kizaamu amaanyi. Nasiima munonga Mukama abaheereza omukisa kandi ekyo ekintu emurakomye kukibuzamu niyo n'ensi egi erakomera hanga kugisiima. Amakuru agagashakwa na Gudi Fatima.